Drejtori i Drejtorisë për Siguri nga Rrezatimi Zoran Bajovski tha se në vitet e fundit ata kanë luajtur një rol kyç në kontrollin, mbikëqyrjen dhe licencimin e të gjitha aktiviteteve që lidhen me rrezatimin ionizues, duke përfshirë aplikimet mjekësore, industriale, arsimore dhe kërkimore, teksa shtoi se qëllimi i tyre për vitin 2025 është lëshimi i licencave në mënyrë digjitale. Nga kontrollet e kryera në të gjitha subjektet juridike, Bajovski tha se të 61 persona juridik janë gjetur pa rregullsi, me të cilët do të veprohet sipas kornizave ligjore për vazhdimin e licencave. Во делот со соработка со Агенцијата за атомска енергија преку дирекцијата остварува соработка и Министерството за внатрешни работи преку свој представник во делот на граничната контрола, интегрираниот граничен систем, како и Царинската управа преку царинските терминали, односно дирекцијата врши контрола и на сите гранични премини. За во иднина, целта на дирекцијата оваа 2025 година е комплетно дигитализирање преку RISE Plus системот кој што ни е донација од ИАЕА, се со цел да се вадат сите лиценци и дозволи дигитално. Sfondi radioaktiv i matur në Tec Manastir nuk është shumë më i lartë se ai natyror, tha Bajovski në pyetje në lidhje me rritjen e fundit të hirit radioaktiv nga termocentrali. Ние знаеме дека природниот фонд на зрачење во Европа и во светот се зголемува секоја година. Тој се од нуклеарните централи, од нуклеарните проби. Македонија нема нуклеарна централа, нема нуклеарно гориво, но не е имунна природниот фонд на зрачење кој што го создава самата природа. Не е за рек Битова типично, не е многу поголем од дозволените граници, извршено е мерење и 2024 и сега има воредно мерење од страна на еден од техничките сервиси кој што не е многу поголем од дозволениот природен фонд на зрачење. Sa i përket institucioneve shtetërore, Bajovski theksoi se nuk ka parregullsi, por paralemroi për rreziqet e mundshme në institucionet ku njerëzit punësohen me kontratë pune, veçanërisht kur bëhet fjalë për punën me aparatura me rreze X dhe burime radioaktive.